Добрый день, мои хорошие. Сегодня я продолжаю с вами свою беседу, и мы будем делать тесты 5 класса вот по этой книге. Значит, 5 класс. Вот эта книжка, у кого она есть. Если кто не справился с этими заданиями, которые здесь даны, я бы хотела более тщательно вернуться и, значит, с вами все это сделать. Ну, если вы смотрите меня, я благодарю вас. И, значит, давайте приступим. Hello, my dear students and friends. Welcome to my channel. My name is Nata. I'm an English teacher. Bugünkü mövzumuz demək başqa ölkələrin adət-ənənələrindən danışacağıq. Значит, сегодня мы поговорим, наша сегодняшняя тема, и сегодня мы вообще поговорим про традиции других стран. Про традиции, скажем так, и обычаи других стран. Давайте посмотрим, что же это за традиции. И, ну, у нас будут две страны, да, Англия и Китай, да, возьмем и ознакомимся, что различного в этих странах, да, в традициях. Для того, чтобы это все сделать, давайте ознакомимся с небольшим текстом, который нам здесь дан, ну, а затем приступим к выполнению, значит, упражнений, которые здесь даются нам. Ну, давайте приступим, мои хорошие. Итак, read the passage and perform tasks 1-10. The customs in a foreign country are different from the customs in your country. Значит, здесь давайте сначала я скажу, что это значит, да? Прочитайте отрывок и выполните задание 1.10. Parçanı oxuyun və 10-cu tapşırıqları yerinə yetirin. Значит, еще раз. The customs in a foreign country are different from the customs in your country. Обычаи в чужой стране отличаются, или иностранной стране отличаются от обычаев в вашей стране. Xarici ölkədəki adətlər sizin ölkənizdəki adətlərdən fərqlidir. If you want, значит, if you want, for example, to go to England or China, learn about the people who live there. Если вы хотите, например, поехать в Англию или Китай, узнайте о людях, которые живут там. Məsələn, İngiltərə və ya Çinə getmək istəyirsinizsə, orada yaşayan insanlar haqqında məlumat əldə edin. English people like to drink cold milk and fruit juice at lunch. Англичане любят пить холодное молоко и фруктовый сок за обедом. İngilislər naharda soyuq süd və meyvə şirəsini içməyi xoşlayırlar. The Chinese think that it's not good. Китайцы думают, что это нехорошо. Çinlilər bunun yaxşı olmadığını düşünürlər. The English like to drink black tea with milk, but the Chinese usually enjoy having green tea. Англичане любят пить черный чай с молоком, а китайцы обычно предпочитают зеленый чай. İngilislər qara çayı südlə içməyi sevirlər, lakin Çinlilər adətən yaşıl çaydan zövq alırlar. The Chinese usually eat with chopsticks, yəni ki, çubuqlarla da paliçki. But the English don't. Gəlin cümləmizi tamamlayaq, tam axıra kimi demək fikri bildirək. Китайцы обычно едят палочками, а англичане нет. Çinlilər adətən çubuqlarla yemək yeyirlər, İngilislər isə yox. Итак, мы прочитали текст. Давайте теперь приступим к выполнению вот этих заданий, которые даны после текста. Как всегда, мы должны озаглавить вот этот небольшой отрывок. Тут нам дается 4 варианта. Давайте почитаем. Task 1. Underline the correct title. A. Green tea. B. Customs are different. C. Cold milk. Или D. At lunch.
Конечно же, я выбрала вариант D. Customs are different. Значит, заглавить можно вот так. Так, значит, о чем здесь говорилось? По-русски я поговорю. Подчеркните правильные названия. А. Вариант зеленый чай. Б. Обычаи разные. В. Холодный чай. И Г. За обедом. Вариант Б. Обычаи разные. Tapşırıq 1. Düzgün başlığın altını çəkin. Yaşıl çay A variantı yaşıl çay, B variantı adətlər fərqlidir, C variantı soyuq süd, D variantı isə naharda. Əlbəttə ki, adətlər fərqlidir. Task 2. Tick the opposite of the word hot. A. Good. B. A. Cold. B. Good. C. Different. D. Foreign. Вариант A. Задание 2. Отметьте противоположное слову горячий. А. Холодный. Б. Хороший. В. Разный. И Г. Иностранный. Вариант будет холодный. А. Вариант А. Cold da по-английски. Значит, tapşırıq 2. İsti sözünün əksini işarələyin. A variantı soyuq. B variantı yaxşı, C variantı fərqli və D variantı xarici. Soyuq A variantı seçirik. Task 3. Complete the sentence. The Chinese usually like to drink A. Cold milk, B. Fruit juice, C. Green tea, D. Black tea with milk. C. Green tea. Ответ вот этот. C. Green tea. Значит, давайте, узнаем опять-таки, что здесь, о чем говорилось. Задание 3. Закончите предложение. Китайцы обычно любят выпить А. Холодное молоко, Б. Фруктовый сок, В. Зеленый чай и Г. Черный чай с молоком. Variant V. Zеленый çay. Tapşırıq 3. Cümləni tamamlayın. Çinlilər adətən içməyi sevirlər. Nəyi? A. Soyuq süd, meyvə şirəsi, yaşıl çay, yoxsa qara çay südlü. C variantı yaşıl çay. Task 4. Fill in the gap. The Chinese think that it's bad to have A. Fruit juice, B. Black tea, C. Green tea, D. Chopsticks. Variant A. Fruit juice at lunch. Bir də oxuyaq. The Chinese think that it's bad to have fruit juice at lunch. Demək, китайцы думают, что нехорошо пить фруктовый сок за обедом, да? Вариант А. Фруктовый сок нам был дан. Б. Черный чай. В. Зеленый чай. И Г. Палочки для еды. Нет. Вариант А. Фруктовый sok. Tapşırıq 4. Boşluğu doldurun. Çinlilər bunun pis olduğunu düşünürlər. Meyvə şirəsi naharda da, yəni ki, içməyin pis olduğunu düşünürlər. Meyvə şirəsi, qara çay, yaşıl çay, yoxsa yemək çubuqları. Variant dedikdə, variant A. Meyvə şirəsi. Task 5. Look at the picture and tick the correct sentence. A. The girl is having juice. B. The boy is having milk. C. The woman is having tea. D variant. The man is eating with chopsticks. Variant D. The man is eating with chopsticks. Variant bu olacaqdır. D variantı. İndi gəlin tərcümə eləyək. Задание 5. Посмотрите на картинку и отметьте правильное предложение. А вариант. Девушка пьет сок. Вариант Б. Мальчик пьет молоко. В. Женщина пьет чай. И Г вариант. Мужчина ест палочками. Нам подходит вариант Г по-русски. Мужчина ест палочками. Tapşırıq 5. Şəkilə baxın və düzgün cümləni işarələyin. A variantı qız meyvə şirəsi içir. B variantı oğlan süd içir.
C variantı qadın çay içir. D variantı kişi çubuqlarla yemək yeyir. D variantı kişi çubuqlarla yemək yeyir. Task 6. Complete the pictures into words. The English like to drink cold milk and fruit juice at lunch. If the English have black tea with milk, the Chinese usually enjoy having green tea. Давайте теперь все переведем. Значит, 6. Преобразуйте картинки в слова. Şəkilləri sözlə dəyişdirin. Значит, англичане любят пить холодное молоко и фруктовый сок в обед, да? Если у англичан есть Если англичане пьют черный чай с молоком, китайцы получают удовольствие от питья zеленого çaya. İngilislər soyuq südü və meyvə şirəsini naharda içməyi sevirlər. Əgər ingilislər qara çayı südlə içirlərsə, Çinlilər adətən yaşıl çay içməkdən zövq alırlar. Bu da belə. Keçək növbəti səhifəmizə. Növbəti səhifəmizdə bu belədir. Demək, tapşırıq. Başdan başlayırıq. Значит, task 7. Which sentences are true and which ones are false? One. The English like to have green tea at lunch. False. 2. Customs in different countries are different. True. The Chinese don't eat with chopsticks. False. 4. The Chinese don't enjoy having cold milk. True. Задание 7. Давайте все переведем на русский. Какие предложения верные, а какие ложные? Англичане, первое, англичане любят пить за обедом зеленый чай. Это неверно. Второе, традиции в различных странах разные. Это верно. Третье, китайцы не едят палочками. Это неверно. Четвертое, китайцы не любят холодное молоко. Это верно. Tapşırıq 7. Hansı cümlələr doğrudur və hansıları yanlışdır? İngilislər naharda yaşıl çay içməyi sevirlər. Bu doğru deyil. Müxtəlif ölkələrdə ənənələr fərqlidir. Adətlər və ya ənənələr fərqlidir. True. Düzgündür bu. Çinlilər çubuqla yemək yemir. Bu düzgün deyil. 4. Çinlilər soyuq süd içməkdən həzz almırlar. Bu da doğrudur. Task 8. Complete the dialogue with the sentences from the box. Buradakı uşaqlar, demək 3 variantı biz burada yerləşdirməliyik. Burada yazılan variantları suallara cavab olaraq cavablandırmalıyıq. Baxaq görək. What do the Chinese eat with? Demək, variant B. With chopsticks. Do they like to drink black tea with milk? Variant C. No, they don't. What do they like to have? They enjoy green tea. A variant. Gəlin indi bunu tərcümə edək. Задание 8. Дополните диалог предложениями из рамки. С чем едят китайцы? С чем едят китайцы? Палочками для еды. Любят ли они пить черный чай с молоком? Нет, они этого не делают. Что им нравится? Они любят зеленый чай. Tapşırıq 8.
Qutudakı cümlələrlə dialoqu tamamlayın. Çinlilər nə ilə yeyirlər? Çubuqlarla. Qara çayı südlə içməyi sevirlər? Xeyr, etmirlər. Onlar nəyi xoşlayırlar? Yaşıl çaydan həzz alırlar. Task 9. Make up word combinations and write the numbers in the squares. To go to a foreign country olacaq. To eat with chopsticks. To have milk at lunch. Задание 9. Составьте словосочетание и запишите цифры в квадратах. Первое. Идти в чужую страну или в иностранную страну. Второе. Есть с палочками. Третье. Иметь молоко на обед. Tapşırıq 9. Söz birləşmələrini düzəldin və rəqəmləri kvadratlara yazın. Getmək xarici ölkəyə, yemək çubuqlar ilə və naharda süd içmək. Belə. Task və axırıncı tapşırığımızı həll edək. Burada nə etmək lazım idi? Что нужно было сделать последним? Написать как эссе, да? Write about the English and Chinese eating customs. Ага. Значит, напишите об английских и китайских обычаях питания. Tapşırıq 10-da İngilis və Çin yemək adətləri haqqında yazın. Yaxşı, yazaq. Mən yazdım sizin üçün. Bir belə yazmışam buradan bura. Demək, gəlin oxuyaq və tərcümə edək axırıncı demək tapşırığımızı. The English and Chinese eating customs are different. Английские и китайские пищевые традиции разные. The English don't eat with chopsticks. Англичане не едят палочками. They like to have cold milk at lunch, but the Chinese like green tea. Они любят за обедом холодное молоко, а китайцы зеленый чай. Tapşırıq 10. Demək, İngilis və Çin yemək adətləri fərqlidir. İngilislər çubuqlarla yemək yeyirlər, yemirlər. Onlar naharda soyuq süd içməyi sevirlər. Çinlilər isə yaşıl çayı sevirlər. Bax belə. Bu günə də məndən bu qədər mənim əzizlərim. Я думаю, что вы смотрите мои, значит, трансляции и все, что я говорю. Ну, вот, значит, вот столько я вам хотела передать, мои хорошие. Ну, на сегодня столько. Я думаю, что вы довольны моими видео. Если это так, то, значит, делитесь моими видео и жду я вас на следующих видео. Я вас жду на следующем своем видео. Хорошо? Увидимся. Bye.